qual hoặc là o tika wenyewa tin siande ko bino ke wango mental paluo amir jolo panelist na tie kan we are team what tie ke mego ken makan ke akel ke lady grace ke pasca kidong amir jolo what trade ngomo kwe na Anthony Apoia, because I got a window just and doctor psychiatry with all you. Again, take what we Tony family can I go down what we need to wait this. Kin what you can look medical look do pajo. Don't want me to get a more gamente a MDO no civil society. But your module gang yellow. Look on here a check with transitional justice. Get our look or transitional justice. Check it, and whole. Ma locally, mere kilo the party, doc mere rebuilt the tier, kidung mere kimi kon idioma gudu. See, mere one in Germany, you know, the went to get him, and she don't not man, Germany, you know, the went to get him, and a Fred Nomokwe. Ma and chicken makan, ma mere me, you know, barbare, and pong, and give my enemy to take a make give me take my transitional justice. You know, by Kelly, Fred, how doing? yes, apoia, dano dichu. Tien watika metek lok ma piera tek tutual. Man lok ma guru ko mwana choli neno dichu. Pien kiti lo church wajo kere. Ni leon pa muduru ko malome Uganda. Petere ni kuch dong tie. Watika neno kuch pe pien maki wajo ni kuchi. Ne neno beberu. Ikum dano. Beberu kum dano kene neno ni ning. Ineno ki yoro kum. Ineno ki kiti dano tiyu kere. Ineno ki lonyo ma teaching dano. Ineno ki ma ki ripe ma dano gi beru kere chawa duju. Menu beberu eno ni tiyan no chero ne gang kwan. Kogono pe ero tiem jeme eno ni tiku menu. Tiem jeme ni pe kumenu. Donc maduonge abikelo ne. Uyewe kacha kuman ni gamente mi Uganda. Kidul mapapat. Magien gitiyo ka achien. Gutiyo maduong tutwal. Mineno neni ko padano berutie kumala mi Uganda. Mapat ki eno ni gamento ye dul mapapat. Dul magien pejenge kum gamente miti you teach Uganda kanyi. Pian gen machalo wege logo gena igi miyo twer ki in me bieno ga teach. Donc en ching mapapat maki jogo kachel owero jemi mago time. Ne chake kare malweny pa Joseph Kony donyo maturi i acholi wachako nenu amak madon wachako nenu nek maduong wachako nenu rueny padano ni we mara adiba chel kimia bungwen piera bungwen wi abichen madong gamente gumo otamgi chigu katekere machalo chip ni timo kuman dano ao wenke kama gen gibere ye gubien gubet kama wano yubu mero lok pagamente eno owego gamento chako keto kema madon ikin kema madon loyo batie irekori wilobo ena ye kema muberi pabo kema don ki chako keto ne maduong ni ka kema mukeno beru idi city migulu tim no wano luoni city ni unoti gulu municipality kamadano alip ki alip buberu ka koi ye kema ni po beru formal kiri kema mukeno beru formal pien ino litieno ki dano maduong no gi rinyo gi biro gi burro i bas park dano rinyo bir burro
ite verandas dano ringo biro buru bok wari matie di town kaku diku chong no dano choke ki gin buru gi wigi maneno ne pe mien pian no ka gwoko ne pe be dok kede kadare dugi wego na tim nyago mo kare matimo campaign i kare mo karo en ye mo karo ma futta mebe futtu mene o choyo pen dok ma mege ite posta ma mege ni ruet barania buru idiere ana wajo ni lok mi ruet barania buru idiere ni ini no ki kwene o wacho mera kare ma wan wariyo mon wabiro ka buri bus park chamo kene no dano ki a bit ero barania no ti achele ken ini ruede de buri diere we kiri ka ngat mo ki keno ywayu chino put yene tiki ko pian diero no tine kuni o we ene miro ni slogan enoni opo wiye kare duchu ka ene ko wi lobo dong en peko mapapat muchago bino machalo aduke melwany matien wega wajo ni litien wake magogi o wego dul ma chel ki yabo gulu kan magali ba chel mi abu ngwen piera bu ngwen wi ngwen makiluoni Gulu support the children's organization now karema ki yabo gulu ma dul man dul eno chago tiu teach maduong tutwale mi ye jollo litien pian ka ini beru ilum ini worte kare maduong ajiji beru tie ko dugu tek neno jemi makara cha in fupe neno awanu ma ini no machala duki mi wot mukeno kien emi wen facho mukeno koro chubutie ni kwiji pian wa cha mukene peruke donc gen gu yabo dulman mi neno neni ki jolo dano magen gu dugu ki lum e kara magen gu chago tik ma meggi gu chago choko chwinjo mukene weri dul mapapat ubien ka tielo kogi pien gusko uno don kero gi petwer jolo dano duju pien dano chago dugu maduong kare madano chago dugu ni uno penyeti ele tutwal dul machalo World Vision ubino gu chago be jolo dano kai chero kidgum kichwa ubino me jolo litieno magen gudugu kilum kai chero lira inge mako litieno aboge sister Rakele o chago center mamege makiluoni Rakele kamano gen bena gi jolo dano na ngo matime center ziguni ena ye gen gi nywago tam ki litieno me rocho wigi gen gi miyo kero manono ke ching litieno me kwogi gen gi teru litieno ka ponyo gi tiching wer diri ka ukaro wogo beru ki kero gen guchago konyo litieno mukele duoko gi bene school gen guchago miyo kony mi yorokum owego la tiem ma woro ki i center makumenu ono karo wogo no bebene monetie peko machi betie yeni ikare magen gutika tich matek lo dan futi kema ikin tich agen gubero katimo na ye duoko litieno magen gudugu kilum bodlo nyorogi eto kitika duoko gi bodlo nyorogi ikema kama chamo kene wa od no bene pege lokum cham no bene ti pego wego pego mi reintegration duoko dano we gucha ko ka chel ki joma no dongdang po bero gin mayot twali ya chole dong kumaro kan wano bero ka ko e kum i ching jimi maki mia ni wa ko kere maka tim gibi poko ka wunga ki modek no dano rie line kan wa kunya chawa mukene bene rem ratio maki miu bene no era amiro na po wi lobo amiro na po to twal United Nation
ki burre ko dichu magien gu bero ka miyo kon ki NGOs we gen guti ka chele dano kon ki oriyeri kon ki dano ikena chamo kene ka bera tamo atamu nem chalo ka uno gen gu bero pe uno kano pola churu ta otumo onyo achuri no bichero ka jemo chiro ngwaine we wano dok do to hiti andui chibene ka uno achuri nem chalo doi no adui po bene ka churi duju pianira ngama ene ko kagani tiego no ni chake kare enoni tich umete kichako metu keru I oriyari may no NGOs ay gen gi biro gi meru keru nino pe kwanyo tich pagamente ki chingamente kiti mabe gen gu kon kera nyuan legi ento ching ma NGOs gu biro ka ketune umiyo kon jutwal we ko kare madung gamente chaki katiki program mukene chal operation iron fist operation lightning thunder operation no mine ano ne gen gi tiego lo kom konyo ana mero na wat gina chen mutime ya chole ma inu bidung in record kirika berni gamete wajani wanwenye madai kuma dui we adui pe Uganda we adui pe ya chole we achole tikuch gamete ko doctero po do dia chole ba ken am kuya ko ni kare madung wenyo chero marach adui pa konyo chako wort chako chere lao chako chere tesu katimo baro chako chere West Nile lo dira churi to do duru ba lo dira chulu do duru wayla tim docteur nek wan pe nek jirani way tirgi itika metu mone ma wana chuli po abitwero don waberi mone chon enu duru enu na yewero jomo kenegu yele ilo michopo kuru eni labonwen iyo mi pisto ikim jo magu yele mada ena imega toro madano wena toro bigombe yan nyeng chware bigombe ikim jo magem gu yele totwal ena ye lu diru madong ki gumaraj gi pere dano mo charo ledi arwengi dano mo chalo Yusuf Adek kirika beri dano tamane Yusuf Adek ko beri side pala kwena ero uberu dano ma no wi ki winyu doge pien kamalwenti ye dano ma kumenu piere tek tutwan anga ma ka logo chiki winyu doge chu wego en kira chuli wajoni mot uchiero mono porro ikin dano mo kene ma wi wa be poi come ena ye sister Rakele mauno en lawyer del gene no en lawyer boge pien sister Rakele worro kitiene melupo ko adui unogi ulego gi wayni mili tien na dukere sister Rakele dugo kile tieno maduong etieno makaro piera bit manoko dong kiguma beru ba ye mo keno bieno ni duju wen okelo alora ko we are po ipiera bongwen we are boro mon pa kon gu woro ki tien gi ru mi bire ka underground piel carelo lokung pistok mo no ti clear full ero ke guma right pistok ero ne po nya o nyige dum kare ma ki karte ki pen lok mabe ki chibi nim kon we eno ye u dukchen pajo keriye chie jimmy maduong time mo kene wa winyo ma chal story ero mo kena dati ye ni do ballo oberu duong lo yub loko bien kawno do ballo po be duong kawno konyo kero chie the final Juba Pisto so ti in record ni Juba Pisto ki chere ye eto konpo keriye chie manyuri putum eto en choga pa de tieno wa choga pa lu diru wa choga pa megiwa ukela la twin kon ngad mo kene ma chuli gubi beru kun di po pier kare duchu ki guma raji chane tio pen ki tuo malet ena la dir la chambel makare duchu
kelo li tieno ma gudugu dano gudugu ki lum I radio me choko chwina dwi wera dwi gen gudug chen paju mero jemu bero katime donc man wero gamente kwene gamente utimo magi ma pat ki keto kema gamente gen gu kelo radio station gulu matiem ki luoni Mega FM Mega FM levia ruenyo miyo nying ni kadong radio ni meg wachido ben Mega do wera chula chela duong ni Mega tiem ki luoni Mega FM ukonyo ritual ilog mi pisto gamente bene ukarte ki program mi amnesty kirika bere ni cha waloge ieni amnesty uberu kidlok mukene ma watim jo mukene pego ye watim jo matiki karata mi amnesty fudgi kok bot gamente ni kape itwero yoko ye gamo pian watie ma vuj ma wogo kadong imara alibario kia bichel kichako lok miketo kema matieno maki luoni satellite kami uno duogo dano chok ki pachi kama gengi aiye madong dano do chako dong beru satellite cam ni o magali bario ka boro ki dissolving cam soko kiti magamente o dissolving kere kami ya chulu beru very painful piem we are po kare maguchier for demolition of cams chero ka goyo cam ti uri mo kere maki goyo ma jimmi ti ye ma dano ti ye dano ria em kiti ki jon wakere kema en kiti ki duogo wakere paju achuru chierra achuru beru achuru chako tiyu tijgi achuru chako kenne achuru tika kenne watim ka aratamo ko mi kema chi atamo lokum kwan cha penye ni lo nyoro wanoro ba mene gi gum ma dit ki chwin ma tot kuman ni kiri ka uno wano tie ikam lo nyoro wa futi yelle mi chulo wai gan kwan pian piti kwan mo mi nono mu beru tie kumare mi Uganda pege ma pap ki teaching madul ma papat ma pejenge kum gamente gen gutim kwan wenki bera chulo na chula lu nyuru wa yelle kiriemo le tiano ki gang kwan gi yelle gi chulo one product mo kenen wa kwan wa tiego wa tiu donc gamente o chago lok me yapu yo ikien pen mukene no kilone security road mukene access road mukene ko chawo yapu yo madon we ko konyu ku dano o kama gen gi beriye dano bete kero mitingu jemi magen gi puro mikelo ne kama ki chariye imoje mukene tin wa no yupo lam moje mukene tin wa no yupo chu moje mukene tin wa no yupo school Aeropol school mai kumalo mi Uganda NGOs utiyo matek mi yupo ne piem waro beru ki integrated schools kaminone kuyu primary school kitiyo kikele kumgulu primary inone NGOs mukeno biru kero chingo yogo yegi structures money gino time in most of the schools matie in urban setting wero daru beru kikero mekwan NGOs ne dul mapejengi kumgamente ti magen gutiyo wero tina chole bonyo international community ti magen gutiyo wero tina chole bonyo ke kwar kono ke kwar beru jo achiel magen guchwa ti kama leng kun jo wajene wamero kuch woro ke tiengi me chere lum me bako dogbot kony loke kony gonye wale tieno duki wapajo wamero kuch peitir kura choli were kare ma dano chako dugu piny gang ke chako tiyo tich mamegi moyo chere jolo ini yo mawero ini donyo kitibi kumi nyono tongweno yob me mato put yob me duoko ni paju mamegi ki kume under reunion ke uti meru ka chel ki dul ma papat
magien pe jenge kum gamente ka tiel bena ki gamente benu tiyo matek ilok me kwanyo bom mauno ki kerre kien pen under the mining program we are po kare na wan wa bichero ila mogi ite got karwe yudano we gubin wa nyuto ki cinema malogo matut e kompero macho woro kere yek ikumalo mi Uganda ngat ma watiyu kere mi yudano uruore ma wan ti dok ka nyuto cinema man wano ni mauno tika gerut dikale kwero chewi bom mano pomot temu goyla chono kero kwiji unego dano tima duong magen guno bumi porogi dano wane dano to so detonation eno maguberu ka timo nene kwanyo bomba kiberu ka kwanyo nene ukonyo wega achule ku chago dugu ki koi kingi ikumgi magen gi woro ka tiyo tiji yo mabe achuli kigum madit ki ripe magen gi ripe matie o i DNA gi o wego lutela mapapat midini gen gu ripe ka kara chel chigu yobu dula chel makiluni actually religious leaders peace initiative tie in record ni wa bishop mukene gubero ka vuru ka chel kile tiano mano vuru e Baspark gutia muka chel kile tiano e kema micho o twingi medo irgi keru o wego jomu kene gumbo otamni abiluenyo matek wega bit ko pien ka dongo bishop chamu kwera vuru ka ngera ci aranga me kwanyo kuona o wega da chulo luenyo matek actually religious leaders peace initiative uti tij maduong lok mi riutal lok mi pisto kon pat ma ikire lok mi ni chao mi wich lok mi konyo rocho tibu mamegi pi ajiji ma ini wori iye lok mi kon ma ini dok kere chi chero wege julle lok mi duoko dano ipachigi lok mi chero ka chopo kugo mapapat pien inge dok chien pajo kugo do nywale iya chuli tetwale lok ngam neke watim lok mukene pikitiri ya chuli lok ngam lok ma pa furu bura cha lok ma swaran furu bura lok game madon ma na chuli gitiyu kede medwa furu bura cha ila mo ki ya gago donc man wego wan kwene ni kitich en duju makitiyo ni achuli ti kwene achuli futie ka kwo kya rem madon e kongi arabedo ka loyo project achiel mano miyo kony ki joma guno wanu od yath kumano mi Uganda dano alip magu wore chia maguno kony ki od yath la chu guno kony ki od yath madit guno kony ki apsi pian mo kene no tieno nguno apsi konyogi medo keru irgi miyo irgi tien miyo irgi ching wego bet ki keru mi wot wego nen mabe miyo irgi gin wot wheelchair miyo irgu do la chuki od yath madiru beru katimo operations madon kwanyo rachach ki kum dano kwanyo fragments ki kum dano nyik bomb ki kum dano tim operation mukene mi yopo chogo mano do gombo tim operation mukene mi rocho wang vuwe chang tim operation mukene it mege madong nugu no pero od nyorogi mege gu wore te kar malak maraja rida ya chuli pe chilu badon agen gu bero ka koy ye ma chik pe yene gen gu koy ye nyual kamaraju wurte a on maraju mi burute tek kunuki uni ki lani wati in
konye pe wi lobale la choti yuti menu konye ni wano kwene konye ni wano ki board democratic governance facility ma inge yemi andi bario kachel gamento kore kumgi ne gien gitie kamiyo konyo opposition ki loro office gi ki kelo koko madwe kumgi inge kitemende ki yabu TGF ao ki Uganda Chiente mao no DGF miyo ki Uganda uno chiente madit mada wagamente ki kumo chako kokni jemi mokaine dong piti katime pien chiente mano konyo meno uno aki bot DGF Wanyuri DGF uberikin do mi kony madon lo Uganda gino aki megi team you say do okay Uganda Gamento duwenyo ikum Human Rights Commission Left Right Center ma ukamoma wa UNHCR gocha onongo peho ichingamente tim daro alip ki alip gurwenyo tije Team sectors mia ki alip kiloro dul maduong kiloro pien kony mauno be kinong ki bot dul magi dong penonge pien gulor weka chuli gudok chiene kuo mi para kuo mi arem kuo ma achuli kuo ma do pegi ngeyo ni diri ubi berutie kony maduong magamento beru ka katikere kenying victims amiru wachune clearly kon egoli po beru ka rating victim pengo pien kitima ki designing kere kon enoni pe miyo kon ki victims la bulle no savo biro ki poko gweno iriti ka poko gweno ki ngad mawa ote mobe pe ngome mobe pe tika ko ite varanda idi town iti miyo diel iti miyo pego ki ngad ma tika ko ite varanda kado tiero ramano tu diel kangere Owero Paul projects pagamente magien guka tikere puti yo kumano mi Uganda bere daro magien gubero kamako project enuni mi teach kere ubero daro ma pegu bero ki twin patiole pian pegu bero kaneno let ma umegi wakilo megi wagien gubero ka woriye Owero kirika tin waneno level mi cham tila mal kirika tin wa winyo victims futika ko ni ukonywa en loke en ni pool programs pagamente po mi ukony ki victims unopilo wanero victims in the town command kalanye kaleko jemi kakoro kachate district mi yinyo chente mi ko unopilo wanero gi ti program mukene mu biro ma tiyo ki timeline like ICC ubiro where any no kon pa ICC no kon any no pero enoni de chake idwe mi ario mi July in 2002 makali bario kario de dwe ario mi dwe ma biro ka where any no kon pa ICC so ino report pero ma churu biro ka woriye o teme maraju mauno makali bario kario football ramo Ikiro be jomo keno dugulu gopa pien we dombe wa gopa we only done into the system ki me in con gopa po bere no ko pa chole dom ka koni ana cherro ka lor dog mega o ye waj man ni gamente wa mer ni kon ki vugi ni wa be lo nye o lo dore ka we dom ge chakrio ki mi ko nyango ki jo ene meru gino tika timekan Tek winyen la dit logo tika bino tek mege gengu carré de street joma go dugu chen ki lum ni wabe lo nyolu dogi nyim la dit lo wuru pe ka konyo wa chiki chaho gwello gi ka toro vomgio ke mi le gile tiano chete mo ma tiano beru pe ko mo wano tikere pe ko wa mario ma wano tikere era ye watamo ni joma gengu dugu ki lum ni gem pedano chalo wan Gamento kariki affirmative action. Affirmative action ne po konyo victims.
Pian ipiema ke ngat ma pu berelum. Donc en jimi man duju mi wan ka watene ni we fo watenga. Wan machalo dul mapejenge kom gamente wanu karti ki church ma watamo ni dugu mo i parliament we ho du chief e Uganda makiluni transitional justice policy ege gamento kwaro gulo go dugu meggi guwajo ni gine no bero duko ron pi Uganda we meru no ginno mabe ento gim chatigo miel i draft we watin TJ policy pe ka TJ Uganda kawa chako neno component mi transitional justice policy waneno jimi mabejo kiken reparation, compensation, rehabilitation rocho ko padano ki rocho paju miyo be wa it an ki in mi doto gamente pe bal motile komwa eto policy ni tie policy only pay donc era yelo be guideline madit mabeo konwa driving one minam kit mi kon ki victims eto dugu mege cha duju no gidi kele parliament cha duju no gidi no ka wir kume it is not yet in the gazette piti cheikh na dong Uganda do kate kere ni bando twero dong tik dong kere tiku gak in draft form lega watieni TJ policy kon do be into play weki kiti kere wek wan bele mo wati yeni wabet ka waga ni wakero chingwa ichik matin Uganda tika tich kere pien ka yini nene kasese gu worete peko maduong ka ichere tesu imutukula ke wao dare bugi TJ policy nero peko madano worre iye beyond kare pa Museveni ma uno belo ke roj ko pa jo egoni be ki yup monument be ki yup nero min lega nero min po be ki mi kero mi kwan be ki roj lonyo iching dano we jimi dujo matin wan watiku dange pierre ni udu jima ka watika loriye ci wa wajani kay yabo portar taj makoman mi yo in kero mi loriye matut eto mambe ne pexe yo to twal mi katigi ideas Uganda ero kado biro do mi kit mi tich kere ci dugu gin mo kenne gina dum let loy enopien itiyu day and night mi katiki gi monni ci tawoni kaw cierro chobe nyako nyige eto lingo pul kar kay nem jemi mati very serious obiro ki kelo gi mo mi ruchuneo waro biro ki lokum balalo must go lo tela wokelo programme operation amoni mar pays mi ñu lokum balalo must go kiter lo mi transitional justice policy ma be donc ti donc lo ko ne ma tout la wuke wata ke bill mo kene the UPDF bill so every time you kelu gin mati sensitive Uganda ki be do gi moma that will be attracting dano to keep sweeping discussions of when dog ye but also one machala actually position what kwene actually agenda ti kwene neru pa actually ti kwene ma uno watweru katikere wa ichot chi wa mogo ni neru wa ka pitweru tij within this docket then we wa machala actually chen daru bero lokum Nile Republic o kamo magamento ti arka believing on actually no tagi bero poke ki ka ke mo kene ni we gi you country mo kene makilwo the Nile Republic ka uno ke make pressure in Nile Republic uno ti agenda pacholi mo kene no waru twero pushing we ho don uno ti you ento power brokers duo kare actually ibi alwe nyabe en rabu ngi tek do gamo chede timo gem mo kiken ci wego watin TJ policy kin jimi mamet mati yeni duju actually foot petwero tich kere wego lega watieni ke kal kwaro jinkume uro keep me teach wego met keru uriba chuli ukelwat religious leaders kongdong ti lega mo kere kongdong ki giko taki be lego pedom ki dure ye chawa ron tutwan kongdong ki chak leko lega maguru kom dano ki katti ki lo we neno betie
ma chuli wigi po pe pero ma ki woro ki ye a chuli wigi po pe dano muto dano mudero chan niro e on be public holiday kagin de kamo kene uberi ya chuli public holiday mano ni e dano beri kumu doki twe wicho ki twe chingo mi po pe pero ma chuli wori ye ki dano ma gen go to ti par religious leaders and political leaders. NGOs is China, America wo chuni kero gipe pian mi kongure NGO lo kiskele ticho lu tike duogo ping yini che be transport ma meeting things o pia chen o don padon wa we can talk doing ya chuli mo ko go no one can be yon do koné charo lokum vuki cho daga men cho between 1987 to 1992 actually put me no ni bi jone wole itin ero wati kano gyan na mete wa kongi pidi pramo mente mukati lo eguni pro polgido mboto polgi ma gido cerro makai cerre o igange ino wa kero mi neno chok di ripere ono mete wa churi wa richingwa we tiene mai watiga lanyune ka chulu kili tiene wa guti eta lweji kilo wirigi ka chu ka yeto lu wirigi ni tiente ero ni kauno wa gwo ya diri mano cerro ni supporting jo enin kauno ko noke adiga loko man matutu pien kamadu oyeni don raj kermi limpe kermi tela pe kermi duan pe ya chuli eto ko be omete don loka ma gika yeni wa mete ni wa doctrine wa bepe ka kon wa penye wan mono wana chuli kala gambe tiene eyo chida be wa penye ni achula ye mor kaka mani ning mado wa neno gurri madon ma weko wana chung ma chala chuli ka wa neno menu chi wa mete kila penye chi don wa rojo ka kwene ka wa no kama wa rojo ye chi don be wa penye la penye ma gikini chi don wa timu ngo awene wa cheko unu wot chi don wan wa twero dire era ka furu watamo ni wa chake initiative mabe ma chalo rocho paje chi da ko miende ga mente da ko birna ka konyo wa it's going to be bad pi actually achulu wajene la chambe luoko welo ne la lonyo be luoko welo ne emmo ni matiri ni watiyu uno kere pien kero wa emmo pu watu ya luongo jone mi bire ka choke ma megwa ka choke pa achuli ka gien giti ka choke gi gien pigi ye wanu ngole wa ingedi pien gi loko issues gi chi achulu ya bwangi lokilumi dok po be konyo wa manu ngedano po be konyo wa chayo dano po be konyo wa chumba ini mero ni chungo kili ni po be konye pian achuli waje ni la gara ilki wadi wa tek kilwa tek in kera tek ko kirika tikere weng atek ko ya mo biro baya para po erome por mi opo de twal rot mom kwe shin na ini ar te lo ikum jeng of the table jo mo de gloom donc ken be what you look jo mo de gloom what you lo ikum down wing mau de shan yeah truly jo ma gwang yo ile ko ni kem kita way mi kidwa ge ke kan rock ken bi go a ma go de shan ma de ma we ko ni kamarad ma they would be entitled to reparations and empowerment under the transitional justice policy. Amir Jollo Omegu Caesar for Blake. Yeah, for uti we yatil way. Yeah. Tilde Okay. Yeah, okay. On duty. Ana for total ana winyo presentation pa a winyo presentation for Fred
no better twal ana miro chako ne command ni chao me do chiro ana miro chako ne command ni the political attitude actually for the last more period day ena o wera wati situation ma command kombedini the actual attitude by Uganda actually ena wera wati situation ma kombedini kada wa team ni for do chin i kita gitor kere kamente kita gidonyo kere actually kita attitude pa joma ko donyo actually donyo kere en wachi joma madong gitu odio mada kwanya mudugo don't creating an atmosphere of war ka ini analyzing mo bere ni kom lwanyi kom no ngoti lwanyi kom nga yo pa kongi pa mer gi mai wa kamo ni giti lwanyi kamente pole duju pero enetik i kom civilian so gino mo ken ma wano o wajo i kom dugu pacho pa gine gi kony magi mio bot jumo dugu gi gine ni mi wano ni the political attitude i kom actually po loke petien lo ni chende pe o petien lo ni project pe new capacity pa gamente pereko the actual attitude kita gi creating kere Uganda in money actually don't permakit any. It's just the political attitude. Actually. So the mindset, but dano kadong kar madong ti outside actually mati karoma. Effectively actually do very shallow gimo NGOs egimano gitio which out teach actually ni kako o Kampala biro chalo ka mira chira ya chira ko yube ko kongi briefing in jono biro ko man jono be ni ko ni so o wero any one of your yele mere bits and pieces in it. The central problem is ni attitude mati towards actually o wero project mo ken ma charo actually it interest more to try to implement it pere donc many atmosphere of war in much area you obey more appear deki political ambition ne bene pere o wero donyi lokonia ge kon jomo du gi lume dan foti mo duong ilum ma jomo ken don catch Central African they just decided maybe the part of community makuno o wero one ikarchani one the hopelessness pa dan ma actually ni o wero jome diaspora kanyeni o chako tuti ni actually be no chan command ni for how long o wero atina actually chiel mo konyo wa ma miro mentioning in tebere Paul one jumo kene du jumo ngiu tebere mabe ni one lu tebere mano entia kwani Oxford kanyeni kon drafting but wa amnesty bill mo tebere timo research look my amnesty because Paul Dana tamani look amnesty and is excusing violence ni kagini mi amnesty bun ngaro kono timo bal no initia ka kano ko ngat mon mutimo bala kana ni tim kijaire but argument enoni obelo textual ni jo en ma uno wachi witero gi kod yo gitero gi jela ni man litino magi ma oge maga ma wan lo nyodo po pe wo pe belo gi kero me protecting gin gamente bene obelo pe gi kero me protecting gin so joni egini mir wano nen gi chalo victims ni gamente po protecting gin families po protecting gin so amnesty law eni tika kare pien litino egini mir go dugang go chako ke kama go giroye ikar magi mago gi o wero amnesty law
o gi sponsor i parliament o konyo mada lok madu padano gang. But as I said, political attitude food any style amnesty law tie amnesty commission gi kero inga gini ka ini chiro i office me amnesty commission eni latin mon mudu chien kono ngo gini oh bucket rio blanket rio signing kartaj word gang kape menu chi there is a center mon ke go ni labore me ponyo tiji nga gini center eni do commander bene do commander yo le dit me teach i center eni bene do eno bene chero commander do ma yamuno tilum chero banya gini kila do bene gi do kador ele tino gini. So the kind of trauma ma wano o tie kere ya chuli male tin chan male tino no gi families gi nga gini amir wachi kania we actually hope ni gimo tie mo betime ikar eni what you kejo don't know. And I'm actually beyond kejo. Ni don't kejo kuru kamento timongo kuru kamento miro timongo kuru kamento miro timongo ni. Juma pudong kejo look el kuni kamento miro timongo ni unu medekere. I'm completely beyond look el kuni miro kamento timongo ni. Aramiti suggestion na tienia. Traditional leaders mamegwa angeme ne peroti kingi jami organization duju tigi perogi but gumara gindo ko lo megini o do i kamalen o wero kare wa donyo me konyo gi me chubu pero eni tek bien ngomati time ikin traditional leaders in rudi igini gin pegitie lok me yobo ngomo baleni kiti lok kom ye ngata en petwer gimoni ngata en kono belini e ko padano ka in chako gudo integrity pa ngata moneni instead of solving problem mana matieni. This is what we are facing gi rodi wani Johnny in tia yete kini o kono ngar petwer kono ngar en kono benini kom lok ma mier gi bed ye penni gin en gi ngomo time maraki correcting en pere ko ka ini chako i conflict resolution amira wajane botu ko mbe ma pedo be chal ponjok ka nyini jami adek nyo dek ma kele lwen anyway kono dan bolo bom kono dan ngo gini ka ini kwanye jem mangat mo miru ko kede o jem mangat miru ko kede en chalo cham gi basic things mo egini acheli kine makele lwen ena ka ini chako yero integrity pa ngato mo ni o wero rudi ka no gin gi ramo jogo lok en me chana kin gi ken gini go chinen ngo gi ko mo ber katime mo kel lok eni we go gene go duk chen kom gi mo ma anena wachi dok tie ko kina chana kina pier mo we pe ben gi gina ka chel pe la kuri attitude mo me cha kin gini ena miro yobi religious leaders gi tie mere ready me konyo eneni but religious leaders giti ka konyo ko padano madikadiri ma indo ipe ma me konyo in me chiripol kipene gang kwanti ma gi go yubo ma gi konyo dana joni ini pego be chiro kamo giti mer gi kony mano mier go gine ento ka wano chako wajni pero en maletino wago dugi lum yo mapur giti lum magiti duni o ben mer kono yubo kono ngogi inga gini pelare ana lego Dr. Caesar Chai the biggest problem ma wano tikere ena trauma facilities en mana waje pere ni pera waje ko mir kono ge ot mo kono nga mo ko
Kade time yeme, kade kwene trauma services in Uganda is very limited. Ma kano data collection more team magaromi chao kineni. Trauma resources are here media actually. Ma traditional leaders, religious leaders, elite and mawati kineni trauma facilities meet actually. Whether Kero center kamo new community by community new karamon we must develop our own community trauma network, trauma healing network. Ma no mi wa ti kere. Ana kiro mega kakanye ni do diro karawane ni go dokchen ni ngomo we ogin go pokeni. Ento gino mo pe ma solving a problem in kapurgiti China kingi. Religious leaders giti magaromo konyo gine but religious leaders mandate mo magiti kere ma doctor ko toal pere giti with facilities megi metimogina they're set to do with spreading the gospel. Jamokeno magimino as a benefit. Jalagan kwan genga is part of that. Ma elite gi parliamentarians ma make wadon paramo look bene komgi because kita parliament varamo kejo bene kom MPs wani where it just boiled down to the political attitude mo chake mo apia dek mo karne ni ichiro or check kuya iti meaning no 3/4 of Yomati parliament ko kadi be pay food gimo ken mo ramo timone kuno. Yeah. Sorry. Ana gyo kakany mera wachi. Anong kani koro ni gamere timgo ni anda peye apoy. Ana poy de twal. Apoy de twal. Eto look ma wano ti ye team ene ni. Gina ngo magament and your team. Pijo moduko. Dong what 12 will kick off members of parliament then check ma peer attack ma channel transitional justice ma dung o we yin parliament pingo pe ke mo ma do karo pingo pe ke mo we ko be do check ma mi ke lobo pien ke neno ke neno kere ti lok ni ngo mil ki lok lokati mil ki kwet gina ngo mo tim ne kadong miro kineni dano uribe kachiel ki kwa kija kidung log me reparation pera tek mada anywhere per reparation ki ngo a chulu ku anywhere down chahada kwa mabe mun ji mo pera tek mada mau no miro ki mok we security akero lo mo mak twani Chief Fund Mobagaloni ICC Trust Fund for Victims to start it's to start delivering reparations. You don't get a rural gamo bene chat ni tiene mi reparation di ba win you no kakimi jeme mogu ni na waya kimi barania kadong ikum shilling kikomeni it's 800 pounds per person. And you don't pay Uganda shillings, no idea. Any can be only. Don't buy kid my children why the only lamb. Peramuti or quarter down. So kid bit going to take a lamb. She will up a long quarter down. Okay. America been what mego. Kilomego. We can't go gamble ke bene kada kamero du chen bot pray but ngomo kwe we mi no kada we wa nyut chen money ma yo ero ani chen le no ni wa twero ti sidon ka bi no bot mego kakare ana poe dano weng magati winyi wa tar paluo ki kaneno wa ki wan jongwa wati tar paluo
Well, when you look pa ruột ki look pa la tiena chija mau look bene. Look pagamente ko wa bot gamente do ko ke kadi ber wa look ma romene gamente ni uchuwi ko ma chulo kon wa pe ne ba pe ngeyo katwere gin mabe ma chuli tig mi gutim kipe lutina rio ni ku katika maleng ni wa konye ken wa kape am kape in chi anga ti dongin marat ma chuli tigi tamgi kombedi ena ya chuli o wengo do mu dugu shotgun dugu la dogario Cielo kan cielo weng cielo kan cielo jubi cielo kan cielo weng ma kon gi pe kaka chulo dok pin pepe no gi dok tuar be wi gam kita ana nena kere ma cielo mego pien ka chulo no ti kaka ki ko ma danu yang luora chulo no miera chulo chung ki tien ki i ko lo tin wani don wa deg lo atata don po mier ngato rupwa wek wan ko ngoti kra wa to ya kere mi chik pa cho kari wa ruori ma yang chion ruori no achuli woro ruot ki ruori ben woro kaka gi ruot ma ke wir ki mo achuli luoro dog gi winyu dog ruot mo pero mo lok kom ruot la wore man kom ber jumu ken yer war ruot mo gere neni eni ruot ki wir wonne ki mo en ben ruot ki yer ni oni per ruot jumu ken yer ni en per ruot chi in ko ira ngama in cer ka waje oni per ruot ruori ke ken pa tikindi ma pegi rombe ndong tele wa ki konyo wa achuri yang wa ruot to twal ruori wa ene dok be no ki chung pe kaka ki ma pierte en ya lembelu tina chuli wen kari wa mon kari wa cho wek beru mo lo dogario me yeto ngarni mo ne ma karni o tel benen kito na la tin mo wa ki ket ngarni mo ne ka balo ket pin en ni di lwa ayo chwale kati unuo ke wora ti do gore u kenyo we gin mo chwale ye peti kati mane nem pe ko krati gadi wa kede ko me do mo adi ma chulti pe ko ma ti ko ki konyo wa wene bene pepe bi konyo wa man wa lo bakali lo bakarani chi wa logo mere pi lo ger pe geo wara mo lok mer entar wa luori wa logo ento ngato bi chunga kat go ka konyo lok mo war lok di bere pakat ko ma logo lo ti wa lego lo ti ma ko dugulu ba kongi kita ruor wajoni kita sija wajoni pigi yinni ot mo lo ti ma yang lo ti no kar wa chane do mo keno kwano ite yat ci guberu engineer guberu doctors guberu jëm ma pat lu dir ma pat no ku ca kwan kite yak ci ka mo ka no senta mo ka mo ki luo ki kele elo tiro ni ki lo ke gi ma pe ko ti ko ki jiyo chwingi ki lu nyori ki pe ka ti nyo wadi gi atikila bola chiel ma ana ti kitgum ma tuo jonyo dong ti ko mon ki chuo ma pola dada chigi luo ka chuo ka simina wa ber cha bira chiel ngo mier ki timbo jo ma tiki tuo ko mbedi en yen jum kan tiki luor ki le wit pero mo kate kamalen kari ki mo tiki na pe kati ento wa ber ka chuo ka mo wa tini ngo mier wa tim ki jo ma ki tiki tuo jonyo wa ku be pere ku ngene gien dana tuo ni pe pa ngar chiel ke ken chi wa cha ko ber pin wa cha ko luo ka chuo ka kay ngeni tiki tuo ki pimido tiki tuo pe be ki le wit bim wacha luongo en wacha tugo chalo koncha we lo tuo jojo wengo ben wa wigi te jomo kene ko watin pieno kwanyo luor en metuonio koncha mo ki tuga ma nyer ke te pua no an ka an dano do
war temu bene me konyogi ngat ma ngiri tiki tuo me winyi tir bura wan mon cho kilak mai mon no rego mako kon utiyo yen wo cer kanen la tuo enni cero pui wo ore wen wo lo bong no wen watimo jeme wen jomo ken ti watin pi kon ma wan kem wo yiwa mi la bo chente kapud wana tuli wa kok ni chente yu kon wa tutte woni gin ma kon be do kat kam leng ikaka pa chuli ni wa temo ma konyo walo ti na mamiero magimiero kwan ento yo pe don ke chao ni ki tim gamente en pegamente pa chuli ben pe obi konya chuli don gamente wenga chile wenga yangi bir ki nya chuli tiam no kluoro ento kombe mon a chuli wen cho chuli won do mon jala wan ro wan ke chilo ko tek ba ci ana poetu twal ngoma wonu tiga lokne tar ba luka ngata irti winyo nyu kerti kilo tela wani purwa kok bena dai kom lo tela wa ye abi wa ko chumpe wa chika ke teri o chek moni lok pi luok chumpe luok ben man ko be yebbe di teri lok me tela en ci ero wate moni ni ci lok duong to twal we ko agi kakan ka do no ngati gwa ko ni wakama ana po de twal bego da ngemi lo dire ko winyo ko ni ange lo di ko winyo ko ni miero gwen gwa ko malo yeah Lady Grace abiro bore apoyo amar particular achiel mer ke kemba ere yene pero mane an matima dito twale ye tela en tela ye pere tela from way dogam tela pere gen matika yelo down tela ki kete gwa ko ga kete go penga tela peji no ponyang keta ke ko kede ngoma miyo time me konye ke ngo keta ke bedu kede so anen waje tela ye pek ma dir yeah Pasca capaz que pere okay arba yeah all right okay man mira big buri Lady Grace pen teacher ma role twalo hang ke rom playing et pen Parom playing, pian paper gana the band pere and the parom playing. Maybe we can do it next time. Okay. Pere. It's in public domain. Yeah. And use it. You know, if you feel that way, that's fine. Yeah. Okay. Rod. Yes. Apoyo. Kitiki wajone ki be playing ni anamu keneni. Ni ano yani abe weko dano ginge yuping o video ano ni wano timo. Yeah. Pierre tek tutual. Uye weka lokama giki. Lokama giki ena ye lachan titkere yot mada. Titkere yot ma pidak be mieta ne yopeke tikere. Peko ma wana chuli wa tikere enmo. Pien gamente kate kigi moy ken wano jola la bon penyu kado cerdo balle ci don wacha ko la cien machalo dana watigi twero ma roma kono yin la chan nyu yin la lonyo pierre tekni nge pingo gi moneti ka bino tien kon eno ni ngo atika wacho man machunya chwe pien pajo kan kibedo ka ye mi structure mi NRM kay neno kiti kitiyo kede kili tien wa lik madong konye bepe tit mi charo mi la wich chika entela ne ya chulu bi bedu kumenu ti fura dogi lok mamego wajo ni tela pe ya chuli a chuli kongu ye ni tela po bedu padano duju a chulu cha ngolo kote maromo gi
kote mo kene kitiga ngolo ne ti oversize no watiga ngwere mi timo gin mabe pe watim walokte wadugu kaga macha duchuno kitino ka nyerwa mano kitino ka chaiwa en kit nieno mone la diep mono wakeni kit council ma ya chure go tich kerengo chok mi vuko ni pim onyi nyime ni la diet watieko ticho ingede ke kapier dek dugi o wen ne tijuti mabe madano po yabo wa iya chen no dong be wano demonstrating ni watigi kero ke rieko mitiyo meno achulu dok chene gangkwan chulu dok gangkwan achulu dok ka kwano gin ma konyogi achulu chet ka kwano agriculture achulu chet ka kwano medicine achulu chet ka kwano oil and gas achulu chet ka kwano land and survey achulu chet ka kwano courses ma ka gien go karo gudugo woko chigi kela loga ikin piny ichana tineno ng'at moge ken mero ni rin chet ka timo lo kado tiego degree ne ma chel litap o yabo i lo farm no dong no tiego dong kwo pe bino sectors mano be wano be tegi ye chalo medicine uno bedo ka winyo koko mo bedo tie gulu university matio botwa pe watwero raising le tieno michero ka timo medicine late and yet well chul tika chero la man la wuwa bedo surprise ni wek ini team nursing ibi chulu pa semester chente makaro million ario and megini actually no dong be roma patam pian tietam sa dek tika ngayo no nyoro chimine wen tika dugu tek chingcha biet bele tieno dori gangkwan piyot to twal kilo nyoro mi chwalo le tiene gangkwan pian jimi chente pe ching dano chiro ba mero konywa en machala chuli kong nung wa yeo ni dong watima rach o ngayo wao wadok chien wek wacheko una fresh wacheko una fute ruba furu mini wakero kiriako enoni dano repair ruru repair lutera mite dini gu repair piene chani dini ki ken tika keta chuli madong konye pipe. I am sorry to say this tikori dini mono donyi ya chuli magien gi biru gangi gi wajure gen gi ngeu gangi loyo inno kagi chako piyo dano ki gang kagi chako loko gopa tutwale ka toti me tutwale ka tuo mone tika yelo dano chigi miro ni wayo ena yiki ngini ena yo kedo tuo enoni ukeya ye nego dano dina yetimo kagi volo dano ne ki pero yatti dikal chironge chako wuot ki kweri ka tongu gi moy kenna dongo no ingeye gi weko dano ki mone wana cha wana watika battling ki families maroma biro ma pigi loko wa kingi pian dini ukero kingio nigi no yat kono ngayo kilo iti family eni kero gi ka chele loko kwe mukene no da odonyo so pero mone manien ma churi tika yuayo ne pilo kum dini ni achuri ko mak break ba achuri ko mak break ko pian jimene tie ka dugu gin maracho gina tiel nyo jima rio ma nego bilobo tieko ena ye dini ki lok mi yorokum ichane ka ngat mo wajo ni chet diel en mone ma gikini ena ye chao kansa ibino dano wen tika choko ko chet diel eno ni ichane ka ngat mo katini pi mone eni ka yini maro chi tuo mai kumi wen chango ibino dano wen cheriye wego gimi mugo ma likti metotwale Africa kan ni oli rice oli water dano fane dano cheriye ingeye wego wa maraj ero mone mabot wa en madong tika keto gangoni dini enoni tokong mira choga ba lutela ko yabi ye wangi ba ke ko kapike ilo enoni ba pian man le tien wa wana be wa chung kwetgi man pachi wa wana be wa chung iye wek pachi ne digo nen deru ana poe wono tutwan Yeah, poe lo ki rot. Lead Grace ko ket wadong comments for viewers ba.
Si ra de que quan na yan ba? Kanen kung karang kwan lagi. Lo mo dwa in chue total ni wana chuli chan wani ni tum awene. Iti penyere. Patrick me was so sad. Devo yo meni lo dirowaga ken chutum. Lo mo dwaro eni lo mo dwaro eni finya chue pien wana chue wana Awene samu ni tuma wene. Awene chan mo ni tuma wene kitma aneno kere chue nen matek yo bichel na machel ya wana gin panyir tekwa prayer prayer religion dini umiro giti matek ilo bachuri pedino ata ni endo ti lok medini yes devo dok en dirowa poj medit botu pero pa wana chuli ena ye gamente atirane lo tieno achuli mati gamente Reverend Father, yeah. Okay. Lo mo dwaro in culture really do ping Lam. Do ping. Lam. Hola. Lama deda. Okay, do ping lama deda. Ruri poke pingon. Yeah. Ruri madong nyin dong tia rubudong lep mono gi lep gina ba. Yep nyin new one umiro pegi. Merguti matek. Actually onen bio achiel. Yeah. Yo ario petiu. One wachwako manyani namtarti no kachweni manyani. Okay, yes. We want to see teach. Rububa itu wajeli. Fred. Yes, economic. Land belongs to actually given to God as long as you are actually, that land belongs to you, to your blood. Ngom is ours. Dano matie laya ngom gipere matwal ka icharo ngom omiero achola ye nemtaro no tikigen wa miero tiakone. Yeah, but that could will. Yeah. Okay, pues lo podua. Politics is failing. Miri mechente tie la mal. Lumu mede kun wacho ni religion. CRE teach medini umiero gitie teach anyima nyim. Merkite teach anyima nyim. I think that is normal in Gachoyene. Yeah. Lumu medical wajoni ario ni mudong ni omiero ginen Cái nhạc gì đó mà che wa gì. Ojar wani government pa Museveni enni
loyo gamente mukene ma an aneno. Ene ma gikenen. Okay. Ma gikine waini politically pingo balalu anon dano mape wangeyo ikwe pachuli woro kidian ikwo pachuli woro kidian ya chuli street. I think anything alo no kumbalalu magitika dore street pachuli kidian. Moderator. Yes, done. Nabi moderator ana mera na lok achel mi chwe twin ba. Tie pat mo mite kwaro ya chuli mawajini la tiem nyago ka kinywalo paju. Don kaka ne romo ti chere rock. Ka o chere ching la cho enuni nyomo en. Ka tek to mayo la tiem mapiki nyomo en. Liel enuni be ki nyom. Achuli ikitgi ka kibi nyomo nyari ini miyo assessment. Ma wajini kil jimi ma kuman. En kit enuni achuli miyo iliel. Kay nen nyaru to ma uno pino ki nyomo. Achuli reo bine kogo. Kun wajuni awinyu ki liet pato ni nyara kuono ruenyo. Da biro boreni imi irawega doga ikpaju. Ti in chwa dago nyolo paju pa chwa dago. Ka uno doge ieni walega ni man no dong megwa ya kirika berni pi watia oti lokume. Ye wek wano iri. Ti family panyago gi wajuni balpe wa iru ento la tien na mero ki nyom dong assessment en mi nyom assessment mi nyom pegeo iri ya chuli ti kori gin mo ti ka time ma inoni la tien nyago buto ipaju kama no funno pino ki nyomo lielo be lanye mal immi kene kokki pigwe wichere konko ena chulu no ekwe kado nguru ye lok minyom tiki iko la tien enoni neno maki moko minyom ena ye le mero ki kelu pajo panyako gi loke tum ki woko eri chani kit mo achulu kelu ma kuri kit eni nem chalo mero neno mo wa loko wune ye matu pien requirements minyom liel tinyiga bichi ken tiyo nyon choro pamaro tie limpet pamaro onyon choro diela chel limpet dia chel tie ye akumu madiani dia beach tie ye diga dek kadong tide ye dong obalti mo matiri makimio ki committee eri chawa ni ka yini na assessment madano choyo nugi choyo kip chugi chente mo minyomo liel so lok mi culture pa chuli nem talo mir wa doko kong chene ye kong ki ngi matut we en elements ego ni ki chak donyi ye antina aka iko ngara chel la tien nyako mutoy kare mi lie mi minywal we go le tien ruda rio ero lielo rio cha biera rio wo pien fut ki mi ni pajo ko nyom pajo charu ngom paka gu nyomo la wo maja tin non ki iko eno ni no pikiet pacholi meru kit pa mata yetimo kumeno achuli ki irio nyom tum la chien atamo ni akel lok man chalo concern kan chini wabi doge yen to bi konya chuli be ka ba yubu wek wa logi ye pen mono no lo mu kala da yeah atame kele dog mabe ana poya yeah me lo kele yo wek wa logi ye Tatang kalau nggak tiap program ini. yeah I'm kele wa ke kele ngami ka kile di grace me lo program Okay, be. Okay.